Tribulus terrestris, Kayani Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sa wadi no ya maboboso nyina. Eno ne yade ahye Kinaata 230 herbal. Wo ya bema na wo no mu a, emma wo hode sonkoma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Eno ne se wo benum bi, wo be badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I will hear. What feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duotre. My mama kwaba edeba Ghana TV so a breadthrough says some hoodwa ya bobo ya de ebe so mokase bokwan so way ye kase botel na make house Ghana TV live YouTube Facebook and Instagram and when this another day dikan ya wo hwa me ya me pa cho bomoden say ode wonsa ebe me don so say be ya de beto obi a wonsa beka na subscribe like it na share ema afoforo so entimi enhwebi me amaje pani a me de kase boy ebe so mo me da chehima ajoa nati it was a free kase bono ase amane bo efri mankasimu eba echese mami abesiriwe bia wenya mfinhye aduonum akwa wi abofra wenya mfinhye mienu mechire 2 years de na hye madrim robe bi mu a bebi awode ne kro de atwedi amponyankopon kuto na onim na sabre ya ba betuja se sa mami abesiriwe wenya mfinhye aduonum mechire 50 years yi aposifo eye mankasim aposifo ensa akano. Ebusia ha na brama kwan ema yede kase bono ebesi edi amejeso obiom da chehima ajoa nati na make house glitter and glow skincare ebesi esi ehuna mani ama atoso ebeye fe kama bomodin sa onsa bekebi Kinaata teba nso ebe boa ma wapomudin ebegina brane sa ye 3D malaria ebetu nase weni so na keka wo ebete nete se ukweku nesi netirase ebepejemu ama ejina ne naso brane afenso ahifie ho na nso ane niama basa enka bone white na etete wahifie ho nso bomodin sa wodi Kinaata teba ebetu ni nyina ase Gene organic foods eyenuane papa abedwama nso a ebe boa ma wapomudin ejina brane bomodin sa wonsa bekebi netimi aboa woni wabusuafo nyina ebusia ha na brama kwan ma medical se bono ebesi asara kese enkoma mi producer ene me cameraman makram Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venicare no. Se wo use a esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.